Nang ka pua dia tla ga mo le Edwin Mashakgomo yo tla go fang tsa metshameko a re simola ka go le ba ditlhogo. Tautona Boko a tlhalosa bani ba totome gore puso e tla ikaega ka tiriso ya maranyane go tlhabolola matshelo. Ba lekgotla la Paleka le dumelana ka bongwe ja pelo gore khuduthamaga ya lone e thole ditiro. Setlhopha sa setšhaba sa basetsana sa under 18 se boela gae go tswa kgaisanong ya Utsugi Softball Cup kwa Japane. Motsana wetso nkamogele. Tautona Advocate Duma Boko o tlhomamiseditse bani ba motse wa Totome gore puso e tla beeletsa thata mo tirisong ya maranyane go tlhabolola matshelo a batho le go fefosa kgolo ya itsholelo. Fa buisana le bani ba motse o mo phuthegong ya kgotla, Tautona Boko a re puso e lebane le go rarabolla mathata a itsholelo ya mo nakong eno ka go fetola ga tsheleno go nna mantswetswedi wa tiriso ya maranyane le go nna mo seemong sa go phadisana le mafatshe a mangwe. Tautona Boko a re puso e tla aga kokelo e kgolwane ya bobedi kwa toropong ya Francistown e tla nnang le malao a le 300 go imolola ya sepatala sa Nyankakwe morwalo. O ne gape a gwetla boeteledipele ja toropo ya Francistown go tsibogela dikgang tsa tlhaelo ya lefatshe a re bogogi bo tshwanetse ja sekaseka gore toropo e ka atoloswa jang. Tautona buile seo maabane kwa phuthegong ya kgotla kwa Francistown a tsibogela matshwenyego a banni a re utlwapego e tletseng ka o abetswe Mpulubusi. Toropo ya Francistown e na le batho ba feta 103,000 mme boididi jo bo tlamelwa ke kokelo e le nngwe ya Nyankakwe e tlamelang le metse yotlhe dikologileng toropo eo. Seemo se banni ba ka yang fa kokelo eo e kethalelwa ke go tlamela botlhe. Re kopa District Hospital re na le sepatela se le sengwe hela Tautona se a imelwa sa Nyankakwe Referral Hospital. Ona le sepatela se ke batla go sa aga mo Francistown sa malao a le 300. Ha le ntse le bua le re batla kamelo ke batho ba ba bua le nna tota ke ta gone ko ke ha ke se ke goroge mme ke mo tseleng. Ha re simolola project ya sepatela seo ditiro di tabo di le dintsi. Letlhoko la ditsha le lone ga le robatse banni ba toropo e ka go tlhalosiwa fa go na le bontsi jwa batho ba ba kopileng ditsha mme ba emetse go di abelwa. Nna ke na le bothata ke tabogile le ga tshelelothe la Botswana ke batla sekidi hala ke sa re polase ke batla sekidi sa bonno sekidi hala sa hanka tlhoma mosasa wa meteng ke sonso bonane ke kgarametsa batho ke batla ploto ke likile ke tabogile go padile ka go nna mo metseng ya bankane ba me ke renta mme 1.4 nka ga magasigase 1.4 ta o ka ga ntu ya bonno 1.4 ha ne tswe setsa go bo go agiwa ntu a ba kgona go tsa mo go 1.4 ga ga ntsha 300 pula for the next 20 years a gore se a ke re ke ntu ya ga o nna mo teng ha tsa neelwa madi a gagwe 300 pula wa ebile mo teng 50 pula kwa insurance a ntu e ka sha insurance e ta e ba ka mo gongwe ke mo go teng life cover ha ka to ka hala insurance it lo duela e clear sekoloto. Tautona tsweletse ka go lekodisa setšhaba ka fa puso e tsweletseng ka teng go diragatsa maitlamo a e a solofeditseng. Wa Betswe Mpulubusi, PTV News. Fa re boela gone ko Totome, Tautona Boko na tlhalosa bani ba motse yo gore puso e tla ikaega ka tiriso ya maranyane go tlhabolola matshelo. Go tsenya tiro le tiriso ya maranyane technology mo matshelong a rona tsatsi le letsatsi nako nngwe le nngwe. Minister David Tsere wa Communications and Innovation o gone o tla le bolela gore ke mo hile strict instructions ke mora ke re Tsere ngwaga o se ko a hela
itsolelo e sa tsamaisiwe ka maranyane. Re Mokgware, Major General, le ene o tshwere ya gagwe ya re ngwaga o ha o ya go hela go se ka ga bo go na le motswana ope o yang ko ofising ya o mang a ba go fola a foletse go apply kana go renewa o mang ngwaga o ha o hela go lo mo go bo go hedile ha re re o kgonne o tabo o kgona gore o le ko lapeng la gago o bo o lebagana le founu ya gago o bo o tobetsa o bo o bona ngaka e ntse ko gaborone o le mo tutung o bo o consulta le ngaka virtual consultation o bo o ipolelela ngaka gore go rileng ngaka a ba kgona go prescribela wena virtually tsone dilo tse di ra gore ditirelo service delivery ra e hetola ka ga ntseng e dirwa ka teng re ntsha tiego re ntsha boturu ja yone re baakanya diemo tse gore di nne motlhogo mo go lona. Pele a buisa phuthego gone go tutome le ko Francistown Tautona Boko o na tsena phuthego ya khotla kwa tonata kwa neng a tlhalosa gore go atlholela leso ga se tharabollo ya dikgang di akaretsa dipolano tsa kgokgontsho ya bong ga baratani le malwapa a supa go le botlhokwa go ya kwa moding wa dikgang go di rarabolola a rutla Mojari Mokibelo. O go isa ditirelo ka tekatekano ebile e le tsa boleng jo bo go godimo ke mangwe a maitama a puso mo go thabolle matshelo a setšhaba go yeng pele metse ya bo e le nngwe ya dilelo tsa banni ba kgaolo ya tonota ba di beileng Tautona Boko pele. Ne re kopa gore ba na le bogole ba nne le lephata la bone se disability fund mo ene go le rona re ta tsamaya ra ko re a go ikopela madi re simolole dikgwebo. Ke ntse morutabana for 29 years ka helela ke le principal mme rile go retire ga me ka 2008 ke re be re ga ra bona sepe le ha ile madi a lifi le ha ile eng opportunity ya bo top achiever re kone le gore it was motivating us as students to go henceforth with ka do tsene gore we want to achieve. Should we be demotivated kana khanya teng tota hela re setse re bua nnete mogolo ya re demotivate it's demotivating us and re batla go itse gore as the state how are we going to encourage us furthermore to do well. Tautona le nana la gago la bonno housing ra la mogela me mathata ke gore ga re ka ke ra la agela mo disentsa batsadi ba rona ke itumela thata gore wa ngwatolen bode a baaleha o ba botse gore bana ba ka bana le bokgoni ja go ka tsaya lenaneo le bo go aga ga kae mo go arabe matshwenyego a banni ba Tautona Boko supile ga le maitama a bone e le boeteledipele go thomisa gore ba tamela batswana bothe ka ditirelo tse di maleba mme mo godimo ga mo a tsibogela ga kgokgontsho ya bong le dipolano tsa baratani e le matshwenyego a sa jeseng di wela mo nakong eno mme go le botlhokwa gore go iwe ko moding wa dikgang go tisa tharabololo. Ba nyalani ba na le tšhakgalo baratani ba na le tšhakgalo ye re nyala go ka re sengwenyana ke dikiteo le dipolao tse di a namang tse di a tang mongwe a ba re nya ba diralo ba kaletse go tswa kgakala go kalediwa ba garo a go hetotse sengwe ebile o ka re go a oketsega ka gore ha re ka tsaya gore ka alaga dilo tse ka go kaletsa re sa boele ko moding ra go leka go aga le lwapa le setšhaba ga re ka ke ra kgona. Tautona Boko o kgethile malwapa dikereke le bana le seabe ba bangwe go nna karolo e tiile mo go tiseng tshwarelano tetano le popagano gareng ga malwapa a kubetsana mme seo se ka thusa go hedisa dipolano tse. Mojadi Mokibelo, Botswana Television.
Bani ba metse ya Panamatenga le Soma Kazungula ba le khotla le kgwebang ka ditsa tlholego la Baleka ba dumalane ka bongwe fela ja pelo gore khudithamaga ya lekgotla leo e ithole tiro se se morago ga phuthego ya ngwaga ko Kazungula bosheng ko bani ba supile matshwenyego ka fa khudithamaga e ntseng e tsamaisa dilo ka teng bani ba re khudithamaga e teletsweng pele ke Re Kobuza e ba nyaditse ka go tsaya ditshwetso tse di amang madi a morafe ntle le go ba rerisa ba dira jalo ba re molao motheo wa ba letlelela fa bua mo boemong ja komiti ya bogakolodi ya Technical Advisory Committee mme Nobuhle Mbusi go tswa kwa ofising tota ya ga molaodi a re khudithamaga ya Baleka go le gantsi e kgatholosa dikgakolo tsa bone Re Kobuza o setse a kile a supa fa TAC e kgoreletsa khudithamaga ya khudithamaga go dira tiro ya bone kgang e baneng ba isa fa pele ga makgotlatshekelo phuthego e tsere tshwetso ya gore madi a lekgotla a nama a tswaletswe go ditile bokopano jo bo hapegileng kgwedi eno e tlhola masome a mabedi le bofara bobedi go go tlantshiwang pego morago ga go dupiwa ga dibuka ha re tswelela lekgotla la National Arts Council Botswana le gatela botlhokwa ja tirisano ya Public Private Partnerships ampo PPP mo go tlhabololeng le go godiseng bagwebi le itsholelo ya lehatshe ka mohama wa bodiragatsi mogolwane mo go tsa bodiragatsi kwa National Arts Council Botswana mme o benne Mbakanyi o na gatela bogolo le botlhokwa ja tirisanyo mmogo ya puso le mohama o ikemetseng mo go rotloetseng bagwebi kwa phuthegong ya bobega dikgang jaaka balekana leo le ipakanyetsa moletlo yo tla diragalang kgwedi eno e tlhola malatsi a 12 go rata moranyane o na le kuo Creation Botswana ke lenaneo le ka lone le tlhabololang ebile le rotloetsa mahama wa badiragatsi ba ba rokang diaparo. Lenaneo leo le simoloditswe ka Lwetse ngogola ka maikaelelo a go tshegetsa thulaganyo ya mahama wa bodiragatsi bogolo jang bao ba dirang diaparo ba Botswana. Go bolelwa fa tirisano mmogo tsa puso le mahama yo ikemetseng jaaka Lucara le Absa Botswana tse leng batlamedi ba golo di le botlhokwa thata mo go thuseng go tshegetsa dikgwebo mo mahameng yo. Our mandate is to promote and is to develop the sector as a National Arts Council. Now, this program has come in handy as we are in formative stages, 3 years in operation. And already with this wonderful program, it has shown us the power of partnerships and collaboration where private sector, international relations and through the French embassy have come together for a common cause, for a common good, for sustainability, with a passion to make a difference in an economy, in a country. It is a powerful collaboration that can go far if many more of these continue. Accelerated partnership, and that was working with National Arts Councils, with Ministry of Youth and Culture, local partners, Alliance Française. And we managed to do it. Our commitment from France would be a quick partnership, and we managed to secure a budget support from France, from the Ministry of Foreign Affairs, to quick start a program. And this program is the one we are celebrating right now. Lenaneo la Creation Botswana le tlhophile badiragatsi ba le 20 le boroba bobedi ka go laletsa lefatshe lotlhe go tsenelela. With regards to the Creation Botswana program was the strong mission to empower and elevate Botswana fashion designers to a global standard. This vision truly resonated with us as cohort members. Looking back at my experience with Creation Botswana, it has been nothing short of incredible. As a collective, we have been exposed to new knowledge, mentorship, and first-hand insight from industry professionals. You know, it's a lot, and it's also having to convince people that what we do is not just art, but a way in which we can be able to create jobs, grow an economy, and also build national pride. Atlhami go tsweng mo lenaneong leo ba tla supa tiro tsa bone mme ba bitsa botlhe ba tsaya karolo le setšhaba go tla go ba rotloetsa. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone.
Kgotla ya ga Magistrata ya Extension 2 mo Gaborone e tla rola katlholo kgwedi eno e le 17 mabapi le kopo ya mosekisiwa Bantshuteng Kgarapi yo lebisitswe molato wa go bola mmereki wa pele wa University ya Botswana mme Magadi Mokganelwa. Kgarapi o kopile kgotla go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo a re utlwe Nkutlwe Thamage. Lephata la bosekisi le beile ko pele tshepo ya lone mo go mo thusa mo kaemela lephata leo Pascal Tangai Mhandu go mekamekana le mosekisi wa Bantshuteng Kgarapi yo neng ya re a na le malatsi a le 40 a file tetla go emela tsheko kwa ntla kgolegelo a nonwela ko mmadikolo mo letsomo la mokapelo wa gagwe Magadi Mokganelwa mme a mo tlhaba ka thipa makgetho a le mmalwa go mmolaya. Mosekisi wa o jaanong o tsentse kopo fa pele ga lekgotla a kopa gore le mo letlelele go emela tsheko e ya pola ko ntla kgolegelo mme Mohandu o bofile molomo wa tlase go rokotsa lekgotla go ka lemoga fa mosekisiwa o a le borai mme ebile a na rulagantse sentle go bolaya Mokganelwa ka nako ya neng a theogetse fa pele ga babereki ka ene. A re mosekisiwa o santse a tlola koi go ka akanya gore o ka emela tsheko kwa ntla kgolegelo go lebeletswe bokete jwa melato ya kileng a e dira go fitlha a gapela Mokganelwa botshelo. Mo go tse dingwe a re basupi ba puso ba santse ba sidilwa maikutlo le gore ditlhotlhomiso tsa kgang e di santse di le bothitho. Mohandu a re jaaka Kgarapi ya itlhokomolositse restraining order e neng e mokganna go kopana le Mokganelwa ka nako ya fa motsweditse go mmolaya go supa gore monna yo o ka kgoreletsa ditlhotlhomiso le go amana le basupi. Moeledi wa ga Kgarapi tiro ya one sedimo a re lekgotla le tshwanetse la tiretsa ko pele ditshwanelo tsa mosekisiwa mo tshekasekong ya lone. Moeledi wa ga Kgarapi o tlhaloseditse Magistrata Mese gore mo nakong eno puso ga e itse bosupi bope jo bo tlakalang lekgotla gore mosekisiwa ke ene a boleile Magadi Mokganelwa. A re ka seo lekgotla le tshwanetse la lemoga gore Kgarapi ga ise a bonwe molato mme o tshwanetse go emela tsheko e ko ntla kgolegelo. Magistrata Mese o tla ntsha katlholo mo kopong ya ga Kgarapi ya go emela tsheko ntla kgolegelo kgwedi eno e le 17. Nkutlwe Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Ha re batsa mahatsa sele motsata utona wa pele wa Hatsela Afrika Borwa David Mabuza o tlhokafetse. Re Mabuza ene ile motsata utona go simolola ka ngwaga wa 2018 go fitlha ka wa 2023 mme go kaiwa fa a nnile le seabe se se tona thata mo go tsenyeng tautona ya Cyril Ramaphosa mo pusong. David Mabuza o tlhokafala jaana a le kwa Moscow, Russia kwa neng a ile go kopa dithuso tsa bongaka jo bo faphegileng morago ga go lwala ka nakwana. Ofisi ya ga Tauta Ramaphosa ya kgotse boineelo le bodiredi ja ga Re Mabuza mo go lweleng kgolosego le puso ya batho ka batho mo Afrika Borwa le go rotloetsa ditlhabololo tse di akaretsang ba botlhe. Tla ke di bekhutlo gone fa ntle ke stele Edwin Mashakgo mo go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Wai gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le legare ja lefatshe leno mothuetso madume dumela motsatsi la botlhano kgwedi ya Phukwe e tlholagane ngwaga wa 2025 le botlhano tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gata re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re
Setlhopha sa Botswana Softball sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 se letse se gorogile mono gae go tswa kwa Japan kwa se neng se tseneletse kgaisano ya Utsugi Cup. Phusha Olope Molilo ka dintlha. Kwa kgaisanong e go neng gape go phadisana mafatshe a Australia, Italy, Tanzania, Germany, Singapore le batshegetsa kgaisano Japan, setlhopha sa Botswana se latlhegetswe ke metshameko e mebedi sa tshameka maleka a le mangwe go fetsa kwa maemong a borataro phitlhelelo e tlhatswitseng pelo mo katisi Meshak Bonang. Tota mo batshameki ke experience e leng gore botlhokwa hela thata. Re simolola re bua ka dikago stadium se ne re tshamekela mo go sone se se tona batho ba bantsi ne re kopana le ba le di-team tse le gore tsone tota hela competition e mo leveleng eo ba e tlwaetse ne selanta ba go tournamenteng e neng re e laleditswe ne le rona team ya ntlha go lalediwa ke raya gore bangwe ba ntse ba ya mo dingwageng tse di hitileng mme o ne o kgona go bona gore in terms of experience ya goreng rona re ntse re sa tshameke go ne go itshupa gale le gale mme ne go se gontsi mo gongwe hela ne o kgona go bona gore nya bana ba rona hela kore bone ba na le ga ba ise ba nne le nako e ntsi ba tshameka sport so ba kgona go dira diphosonyana hela tse dinyenyane in terms of re-express mo lebaleng go simolola ka wa pitchers ba pitchitse tota we made sure gore mongwe le mongwe wa tshameka and ga gona opo disappointileng really. Captain wa setlhopha amogela molelekwa o tlhalositse fa kgaisano e ba sedimoseditse go le gontsi mo go tla tokafatsang tshameko ya bone mo nakong e tlang. Tshamekile le Singapore 12 ne bana le 12 re na le 2 we performed very well. I think we performed really well. Ba gore irile re ba botsa ba raba they started softball at a tender age about 2 or 5 years. Now others we started softball just last year, others last of last year, so we did really well. Then we played with Italy. They scored 28, then 0. That was so tough, but we really tried. We really tried. Then with Tanzania, they said that under 18 team they have 3 years. Under 18 thing. So we had a tie. Then and it chose, then Tanzania won. If it was not for that tie, ritually for another inning, I think so, yeah. So we really played. And I appreciate these girls for their hard work. Gone kwa kgaisanong eo e fentsweng ke lefatshe la Japan, motshameki wa mono gae Shannon Mazila o ne a tlhophiwa jaaka motshameki yo o gaisitseng wa setlhopha sa Botswana. Tota nka simolola ka go bua gore ne ke sa solofela gore nka tlhophiwa but ile ke ya Japan ke ne ka ipolela gore ke a go tshameka ke ntse pelo ya me yotlhe ke tshameka ka bojotlhe jwa me. So ha ba tswa go bitsa leina la me ba re ke motshameki ne ke itumetse ebile ke re motlotlo tota because ne ke bona re represent le country I'm not only nna but le hatse la me so tota ne ke itumetse thata le gone. Kgaisano ya Utsugi Cup Under 18 International Women's Softball e biditsweng ka mogaka wa pele wa motshameko wa softball Taiko Utsugi yo o thusitseng setlhopha sa Japan go gapa selefela kwa di-Olympiceng tsa Sydney ka 2000 le bronze kwa go tsa Athens ka 2004 e dirisiwa go godisa motshameko wa softball lefatshe ka bophara ga mmogo le go thusa go fetola ditoro tsa banana go nna nnete. Phosha Olope Molilo, BTV Sport, Gaborone. E re jaaka ditlhopha tsa kgwele ya dinao tsa monogae ka go farologana di tsweletse ka go itlhokoletsa paka e ntšha le go dira tsotlhe disetlana tsa teseletso ya go phadisana mo dikgaisanong tsa lekgotla la Botswana Football Association kana club licensing. Khomotso Sefako.
mookamedi wa dikgaisano kwa lekgothe la Botswana Football Association o lebile Pilara a re le fa dithopa di tsweletse ka maikaelelo a go diragatsa tumalano tseo fa di phadisana go sena selabe sepe ba itemogetse go retelelwa ke go duela dikoloto ga dithopa. Re ka supa gona gore in terms of compliance di-team tsa rona rra they are cruising nicely and very well. They understand the concept of club licensing. Re ka supa gona gore ga re leng teng rra re ka supela gore ga gona bothata bo bokalokalo. There are some challenges, maybe related to some of the criteria that are dealing as minimum requirements, particularly for our domestic licensing. The financial criteria. Go netefatsa fa dithopa tse di sha di kgona go fitelela seemo se se lopiwang ke lekgotla le BFM go na le dithuto tse di sedimosetswang ka tsone gore di kgone go itiisana borathana ka masheta. Se se iragelang gore ga re bulela licensing ya rona re leka ka bojotlhe gore re dire mo teng ke di-refresher workshop tse e le gore re ikatumetse di-team tse re dira di-sport check a ke ne ke bua di-sport check tse re di dirang they can be educational. Re itela le gore ngwe re kopana le di-team tse le gore gone even though we audit compliance e be re ntse re leka go bona go thodimela gore a mme ba tlhaloganya gore all this set criteria as per the requirements tsa rona tsa club licensing ba di tlhaloganya go le kae. We always get the response from them to say nya mme ha ra tlhaloganya ha re tlhaloganya and then we always make sure gore we are on the same page. Re thusana le bone re ba encourage re ba rutuntshe re ne re tsa le ga utsana le bone particularly gore ba mo toroponyana re kgona gore ke tse kudu yela go trele bone hong re tla re bua ka club licensing ke ta ba tlhaloganya gore a go the system ya club licensing go teng re supa le gona gore jaaka nngwe ya ditsetana tsa club licensing e le go nna le dithopa tse di potana le tsa bomme di thusiwa ka ditsela tse di farologaneng gore seo se diragale ka tsamaiso e maleba. A nke bua le yena re ka supa gore le BFM re na di tlhaloganya gore re batla go simolla mo go bira go di-youth league ko di-regioneng tsa rona tsa ka bo 17 e le gona gore re encourage gore at least e re a bantse ba ba gobokantse ba le go go lowanana gone ba nne le that game time. Remember when you talk about this development, a robust development structure, we bua ka gona ha e leng gore re le BFM re batla go bona di-player re batla go bona a clear pathway ya player from a tender age until I reach a competitive level. So ka bukusana re ka supa gona gore we are encouraging them, we are always with them, we always make sure that we visit them and we get to know their challenges regarding maintaining all these teams. Ka bua gore gona le yone ya basadi yone tota a think mongwe le mongwe iponela ra gona le golo. Tselezo e ya dithopa tse di leki tse di kgolwane e sa le bulela kgwedi e fetileng e thola gararo go feta e tang e tholagane. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mothetso ya re go tulwe roga kgosi o e roge ke go dinetse hela jaaka ke dinetswe a re sa go letlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale Jimashi ya khomo tse tswa thubeng tse le phepa tse le boga jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ye diatla jo ibotibi o tlabe a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect tolantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimocho. Let's raise our flag and cheer on our champions. Arvai Remuroko. Hola the Bears, hola. Aremi ngadinao. Re support them bo mmeba. Re ba tsenya mo di big pages tsa rona, re ba tsenya mo di program tsa rona. All the best.